Amazina niraka? Amazina waliza msunganje wasika. Ngabo kumusheja bawugira. Ngabo kumusheja bawugira. Amazina nyobana nyeta ahimsiganje na sikurugarubaya. Ahimsiganje na sikurugarubaya. Kandi ndira shira kuze sambaga baranyeta Big Boss. Big Boss. Mbona katuriza Big Boss ntana yatu inire? Bwana washire ngatoka shoi. Chasa chinga. Utasa chinga. Nororo kwenda muntu rukushaki no ruhanga kwa kutekatechere nororo kwenda muntu rukushaki. Muntu wenyire kandi ari muhangu kandi abije. Waba tabonere kama tari muhangu please don't tamper with his contact. Bikilolani once again. Mushwa tu. Yesu la tangaza. Mazima n'abashema musafire kuchikamba Yesu yatangaze bintu byawe bikaelezeza n'umweto kwikiriza okuyiga kijaro cha Yesu ohumula opakerera yatangaze bintu byawe bikaelezeza n'umweto kwikiriza okuyiga kijaro cha Yesu mamawe akelema akora katine mwamani umajikuli kwa mulize yoke makelele kutwaza ndama genje na tina ishaye mbandi kuzayi shomero kayuni komukanje kachwanya kuichire ile pale ya munyanyazi wache chibazo mundanga na weya
za street kungabire bushesha butitega kaladiyo bachimika bafandemere ryo kwenyirukirokwe embwe inatira chinombe cha kunywa yatangaje ndaze chine ndi kuchichweza kubana ndichweza ndi kuchiragaza echiungu chirukokwe mwana chichijakura ariwo kwenda kukuniriza okebuza ngoboka kola chokwe omuwokuba olisira magana g'abantu embaba z'okuzikalengesereza akanshanga nyine kantu yanshanga nashohirwe ezira kundakunize kale yanyamba yanyeho mubashe chikwe iwe Yesu biratangaza ibintu byawe biratangaza ikalengeseza n'umwendo ukikiriza okuliga kijwaro cya Yesu kijwaro iwe Yesu biratangaza ibintu byawe ikalengeseza n'umwendo ukikiriza okuliga kijwaro cya Yesu. Chomwe n'abamasco culture troupe company limited abanyakabari abanyakigezi abanyaruganda nimureke tutagurire twimurikiye twesime dushemeza abajyanyi baitu izo bari hakaniriye ruriho norikaye Emanzi zaiko kurubuga emanzi zaiko kurubuga emanzi zaiko kurubuga emanzi yijira matweje emanzi zaiko kurubuga emanzi zaiko kurubuga emanzi bizijimba zaiko kurubuga emanzi zaiko kurubuga emanzi zilona duce zaiko kurubuga emanzi leito basko emanzi batwize zaiko kurubuga emanzi urejejime urakabiro Etera yarbamu kashanga gerera bana etera yarbamu chibunda yarbamu gerera bana etera yarbamu yarenga imanza batenda kwemuka
yarara okujewa nakatagewa bakatwire bakajeba yayadara bantu mwene kumakendariri yarara okujewa nakatagewa bakatwire bakajeba tutatina kwabulema yaya tukakijiribi yashaka n'abazungu nyamazera tukakurebe yarara yego kujireba nakatageba yaba akatwire bakajeba ete kanyambuze iteme rya kasori ndarwambuka kwa mawe rwita kinyemera umusiyaga kanije turi nawe urihona mwene rwambito wijukurwa cyarwe cyamuze uko musigi wo muzoba urugashoko mvara muri bucika we barabatahunga we barabatahunga Batuna masono nyoso akoki nyonso ata eloko moko te ekokami te na ye nyonso ekokami. Amen.
waste time. Decoration ikage kurebe. Decoration ikage kurebe. Kokachindamanya. Yes. Omwami Cyril aramara kuyigura kandi nepangareye mwe numwaza kwate cyo kishumuruzo muhase kwigurira abantu irembo ryanyu. Cyril kwata ekishumuruzo no mukaza kwateho haza mutigura ndakabagambira cyo gukora. Mutaka byigura ndakabagambira cyo gukora. Utigura ndakakugambira cyo gukora. Yuko kwatebo. Taho ekishumuruzo cyo kirangise mukurungi Otashara. Otajirashi. DJ paka microphone karofere. Kisa mumo mojiroti oshokonanka kugira ngo waza kushara bitafite. Awenyina. Okay. Ndazaka America ndabisha tubyonka. Kora huri zina Lois. Noza kwigurejeke. Kora batakari hurire. Utateka risafero za MC. Bakaza kubinobwira. Nizaka America ndabisha tubyonka. Nizakugira nti kambaza na kopesaho. Nizakugira nti Cyril where this kora huri zina Alice do what? Hana. Yukato. Yeah. Otaka huri Alice Cyril onyesire kubara MC. Royce, not Alice. Royce. Kale. Okay. Next time. Mwana Royce. Cyril. Ikizamu kitakugwa. Wedi. Yakujabirira. Yetonde ya. Cyril yetonde. Kimurizo nechawo. Masima. Kale. Jede. Cyril. Wedi. Alice. Okay. Ochirunitwe aha TV West program emkoro kandi kokunana kugambire erizoba turi omure kabare twaza aha bujenyi bwa Cyril hamwe na Lois kandi eshaheji natungo mugisha nabasa kubonaho abagore bitu berizoba Osibire kurungi kuba wabugumire nitwa program emkoro nwamanya Serena ninyenkwine kandi nkoko nakugambira turi kutandika erizoba turyo muri kabare turya ha mukoro gwa Cyril no mukundwa we Lois kandi edachikeji nabasa kufuna mugishago mutano nabona abagore bito berizoba nyenda kubacira ha program tubaseganira nabo turebe Cyril cyakurira ha mutema Lois atugambira ko arukurira atugambire ahabwenci yakunzire Cyril okureba ngo mbantu bona nibo yabasize Septora namu
burimu kandi akabasa kuba nuwe yaba umukundwa we wowe biro byona Siriri twakwakira nyenda ngo Siriro base bitugambira no Nikokwe wata OMC wabolete kumanyesha mwisho wa mambo studio ya chama hiyo kuwaza twala Ubona umukibona bari kumusoma abenshi bashaze twashanga ko ari izindi kwenda kakwaritisha ikinye n'utugambira wakibiri Tina tuzi no kumushiya ahabo kuba kuyahereze kundeba yanyicerezamo washanga no baye bamuretere ingambuzi kumukwataho akaya ngaguma bar side yanje narangu kubasafutura nawe akaninda ero yanje kwitwa mari myaka ahina manyire kabula Kuwe kuka kwibiri and we are about kuchimbo tukagarukira mubera kachakama iya nina na mugendo kana uzamu nyemera kweli kandi n'abandi so Siriri nyenda ngo ujuru kugamba ngo mutanga kuwagambira Royce shaheje bueno nije kukunda burizoba niyo turi kumasa kuba Misirire kugira ngo neza mwe bari kubonera mwarebe kaje kama yongere kuba kumusha kandi abagahire Ochirine itwe aha TV West ningira babasa kwerebera Siriri no mukundo wa Royce okubabonera okubarebe kaje nane bigambe babasa kutugambira Siriri yakunzira Royce na Royce yakunzire aha Siriri program nemukoro twaza kuza reception kandi nyongere kukoreka abantu bakabari okuba rukore mukoro yabo okuba rukushemererwa okuba rukugabura na nebindi cyo rakore
Reka ukunda buri zuba, I'll be your power source like soda. Kubera ubwizuba, baby. Reka ukunda buri zuba, I'll be your power source like soda. Kubera ubwizuba, baby. training akota kebwa
Icheche chenyine Emasma Icheche chenyine Kurisiyo mwami Siriri no mucara nengaro zamani nakari ko kushemererwa Icheche chenyine mazima ngano kwa MC. Okay. Rais Hindi kwa ranzenyu Siriri ranzenyu Ranzo Siriri ranzo mu exercise. Nimbe mwanyesere mazima mutaka afa chine nshonga okay Shamu yake buga umuri yagani mwe byabaro okay nizaka mbega kulisha kujoka Sirira kuna tuwe hemu na kundoha Royce na tuwe hemu na kundoha Nyenamde wuru kundo liyo kusigodisho Royce mbeni nizaka tunatugeta amashikada gambe chompujira hula kutanga So nizaka mbega kulisha kujonti Get on your marks Steady go kuna gambe go Oramazo muchuma choni Wala na kundo liyo kusigodisho Mukaha mukono kuhowere Kristiani kokwe Yona gamba oratango ndio muchifunga na gamba chifunga na gamba mukono kale mwe wagano kishopire ule wana kasaidi kantamus wataito kwa bangu okay na yakuwa na gambo go oratango ndio muchifunga ni wana kundo ndio kusigodisho kadogo mushino munyankore I confirm yesterday ubwo mushija ladies and gentlemen tena wababali kale zeto your marks Ready, Royce, what is it? Royce, ready, go! Katsira shaha. Murango kyoto kwa mulije. Kalije. Wagamba bingi. Omukazo ogwo mpapuro renga umushitamiza hasi ahora akunde ni hapo mpora haza omutware mpora ko kuzaza shoya mpora haza wishiro bazo wagara maka musora kisimu kabana echenya ayibana Vito musora ugahari okay ije mbele Siriri mwana wa mawe wewe ko murimo karo musiri yeye ko musiri yoshitame yeye
basasirana batanga urugendo bamaririye ikizone kama wese n'amaze n'ubakora bagaraya n'abaka muri shimisa uretse bagana n'ishabe abagore barahereza n'isa Yes. Dennis ija turebe. Okay. Fast. Na mazima. Onyekirize kutanze. Ekisheija kyona nkanyeta waranyeta kasheija. DJ nangaje amplifying. Abanyarwanda n'abanyabuzare beshe babana n'abanye n'ababana amangingo ni kwaga mweje mwe natwanure Abanyarwanda amwe ni nk'abanywani tushemererwe ahabwa abantu bitu umwami Siriri no mukundwa wawe Royisi mwebale munonga kutuha amabanga mwebale munonga kugira rukundo y'amazima Muzeyi Katabazi hamwe niwe Katakunga mwebale kuzara no korora kurundi mukashomeza abana bakashoma kurundi mukabalinda nali buli kabikuna mwene lizuba amagoba mwagaliba urugo mu rugambo kandi mwene ndikuyaga manyaro isakakura ayinori kumureba achitora aliya nyamushisha mukurata amurebuza konka weti yachimanya amwenya munonga twaburwe chajenderere mwene izoba rimwe Sirira kabandao Royisi yeja yarabaho yahingura Siriri yamureba burunji agaruka mureba ogati yamuhaga agaruka mureba ati ruhanga kahanga asibana mureba azobwire bwarenga Royisi ati hona siruhanga wanje ko musiza kayandeba mnonga nandeba Bwira bwashesha nangwa
bwagera kuba bukeye Siriri yayemerera manya yamweta aza yamuramuza ati ngamira amazina gawe mwana manya kakukunda kunka cyane makugamba Raisa taza kamusiza wetoye Nelson echo nichonganye terachoka Anyuma yake yebe jabamugana kubarebine Siriri yayemerera ati yewe mwara wimanya kwine orukundo eyiteine abandi ate yanje ne yamazima no yenda koreki umanye ngo nikukunda Usharukundo we yanebuzo businde Sirira karwara endware tacenjirwe iyaremwa kurya ngobwe nayenda roisi yaremwa kunyama ngobwe nayenda roisi iye iwe roisi nabwo burunje bwawe Roisi yayebuza atakumusheja yaisakindi alikungamba ubutenyi akankunda nangwa nanye nkamukunda yatuma una bantu ngo nijalindirire kikaba kitanaba ndashirwe kabandi reka ngende nubwo bundi kikozirwe ruhanga ati ngwino shiba nabaza kumvurira byo kurya karya kurira mwenda gajwari ikindi ni inyengeje Sirira kabaryaho n'amasiko yagahireyo eja munywani we ati Roisi nakweta Sirira jabirira we na yatutukara rera akobwire ngahita zijwara kibarika yagenda neirukaza yamwiko mu misho agamba kimwe coka ati bumucyara wanje Roisa yeshe ati atakizira ngo waba hameze nyewe kwanjira mihi ati mihito ijashuka cyangwa shema atokaza katakuka kicwagura icagura kijija umubatiza batatiza bwenge Lero Siriri yakwata umuhanda owakatakuka ati ninyendo omukago murungi omukago gwo kuzagwa omubara bawe mbwitwe nitwenda Roisi omwara murungi w'ekibuno ky'ekishabu iye iwe Roisi agwo burungi bwawe manyo wakuhangira kahondanisa abasheja ati ninye Siriri baryabawe bakatabazi ka kitararira cya buhire bwa bikono byegaburira ati turya abasingo barwanga rwa Nyamisha abasirente yo murara ati haza Nyamisha munani wetu nempazi bana bamawe Siriri na Roisi amakati sete amakani rukundo emukunda no kwadamu yakunzire hawa aza makaka nyurwanga naza kulinda ateka barabara kakaita machumo kundu tengani kwenu rwana katakanje katati na bashungu kakanete yande toza ina ibisheti wetu umurata iba tatabarwanire bakatema katekungu zikawurongani tikanga machingo bakaita barashereka nyapukwe karanga barwanire tenungeza bakankuru mongo bakantara umutanga Lerera warwa, lerera warwa, lerera warwa, lerera warwa, aye, aho. Tugende necho, haza nodi jora kwasibwa kuko kuya kwasibwa atorizi. Amazima gari mutire sete, kwego mwazigambire, nirekwana kora ki? Manyi mushirije bwete. Okaje kisotire mweza. Ano. Ni nako mushira wapi? Nije mawu dashi. Tukaba na Rose. Wa Tukaba na Rose. Niyo Jackson. Ni Jackson wewe. Obulokora na weseti. Natema mushira. Yehangana. Dikuri. Haza nyine. Wale mwingine za Wale nakuzia. Ezamu mavumo nyingine kesi. Ninakushema. Hapa Jackson na shemere. Chazo kwa mtu za mwana. Jackson anakwenda sasa hapo ashemere.
twire niturushabira ngo ibintu bibe uko twabireba mwebare munonga munonzo wanje ombugufu omwami Cyril niwe chairman Western Uganda Film Producers Association kandi ndiyo muhwezi we nabashemererwa kandi nashemererwa na Madame Lois okushanga ngo yakushwerwa kandi ari kumanya umurimo oguyakushanga kanshabe abakozi ba filmu bakira omwami Cyril omushwero burukwera Twineho abandi bakozi ba filmu bakuruga omu bitongore bitarukushana Twineho omwami Rauben twine na Rugambarara Greater Film Production tumwakire. Twineho omwami Katabazi George Director and Chorus the Actors Mbarara. Twineho omwami Biryo Misho Moses Unique Films Production. Twineho njara mwije abantu bongere kubamanya. Twineho mwami Muhozi Shedi
mwami Muhozi Shedi abasakwija Felix Media producer bineho mwami Mwesije Wycliffe Hill Power Films Mbarara City bineho umwami Muwonge umwami Muwanga Godfrey nobasakwija aba nabamwe bakure bitongore ebiri kuzana films ezimuri kureba omubantu kandi tugaraka tugerayo no mwami baryabawe Siriri arukurra Kigezi Universal Drama Actors omugore wituwerizo nanye natware kimwaka gishaka twakire General Secretary omwamogu na kurra group ya Ibanda Stars Performing Group nerga omuri Ibanda abazani abija bashendekerize ba directors mbasa kwimuka aho mu ruhona abazani abija basendekerize ba directors. They can come forward. Can come forward for. Okay, can join us here. Pineho ichabazani n'abakozi ba film byandikije. Pineho chairman Western Uganda Film Distributors Association omwami Ashaba bakwakira. So abantu b'abantu abari kugezaho okutambuza film ahabwa burengero bizoba bwa Uganda kuriga ombitongore bitarukushana konko muri twe twine nkwatanze kanyakire Madam Jane Nambasa na omwami Kakembo, director wa enforcement omu UFMI. Madam Jane Nambasa twakwakira kandi n'omwami Kakembo twabakira omwanya ogwa Kabare Kigezi kandi no kubasa kushika amukoro gw'omukozi wa film mugenzi witu. Ninza kubanza kwikirize ogere bigambo bicemu wagambaho then abwanyuma mbone kumizamu. Thank you so much. Ladies and gentlemen, our dear guests, I'm so honored to be part of this going. You'll kindly allow me to use English. My name is Jane Nambasa. I am the Chief Executive Officer, Uganda Federation of Movie Industry, the organization that controls all film stakeholders in the country in the management of copyright. We are so grateful to be part of this wedding. We are coming from Kampala. When Mr. Abadiabawe told us that today he will be here, we said yes, everything has to stop and we have to be part of his going. Ladies and gentlemen, let's give a great hand clap to the great God who has enabled Silili to be here and celebrate his wedding. We are standing with you. We love you so much and we wish you the very best in your journey. So much for accepting us. We are us and you will enjoy us because our life is so easy. We are so much into entertainment. We make things happen. We make things happy. I know you will enjoy our journey. We wish you the very best. And Mr. Silili, I want to assure you the support of the Uganda Federation of Movie Industry. Actually, the whole movie industry stands with you. They sent us to come and represent them wherever they are. All our directors, I've moved with my director here. We are so grateful and we promise to be with you throughout your ari ngomo barukure chitongore cha UFMI no mukono kumwe kwa government kuri under RSP bakwatsa amateka ga copyright abintu ebyo muntu rukweteka techeruka hanga so ogunomwe omba ambare kurira okwatsa amateka
icyo kureberaho nanka aine filmu yo muzana gishara mu copies abantu bakwishirira bakabasa okumutwara mu mbuga z'amateka. Fikiriya pena nk'abakozi ba filmu nanyenzereye kusima umwami Patrice we bari kwija umukorogu kandi n'umuntu uri kwirukanjira munonga abakozi ba filmu munonga kumwakira barabiriho nawo umukorogu muri Kampala konka n'umuntu ari kuhajya we bari munonga nenzabo yarukunjiri kandi n'abarukunjira umwena we bari kwija nzarwa zo witu babakira mukorogo mwami Cyril baryabawe umwana witu. Umwami Cyril twine ebahasaha ito antwe nangu tukuretere ahubwo kuburyo umugore n'injyanye twe turisho. Okay. Mwenu you will DJ by transport as they go. Okay. Right. banje mutikirize uzize ngo umarayi Sensia. Arwana bari kuchambara kabari kuzamu. Mai. Umurizo wa mutano. Ndi chairperson. Right. One. Mukazi wana kuchea wala kwa tomu hano leo orabiana wotai wawili hakuna mugambira chiko kugera mu miki totora mu rugo ukakwata mu hano kaje Bisumwami nombona mene sanyo wandiro munsi ngeni orije kunteganiza mukaye yange niyo wajonga kiri to manya wasoye mazima bisha pori kutugito kajira kwa kumatere orambona kaka mali to kajino no mishoga abantu ya mawe Uno ndi ukunda majenzi,
muchara abakune na warongene Mizika yo mushisha tebomera abakunda kumukazi nibangana yaraze mukuru wakunda kumukazi mutero mungara turenge saje tabakunda kumukazi mutero mungara turebe mukazi ndumana wishimira inga kasete kwa ile charo kuma chepe chako kumukazi ne charo kumechi nicho nasha na wabo ile kare njiro bakamba kweke charo kumi nyakira zimbe kaze kwati
perfect. groomsmen and maids abantu bacumite ngaro zamani munonga kandi baramwe mwe bari kuvuga kyabo bashisha ewe gotera aragararandeba Royce wakwetereza ubase kuborohereza bori kiguro cyo kubanza kandi ni cyetu ahiguru anga kirgo East African community wale kigambo Uganda iwe ikora kindu turaza kushuma pora Tanzania shumi hokache Kenya shumi hokache South Sudan kache hasi Burundi hasi yajura kubwira Royce kayo Uganda right thank you so much okay awadi kwa yapetete kuza mwana wanje kache nitako Royce ari kugaburira siriri akumeza cyuru abanyakore bateza amaju mazima chile nshonga kama shuka Royce ngaheruka karibu 19 okay checho chenyini ngano munywana wanje siriri wetereza kanwa stamako tine mabanja kotine mabanja empangire yahara letwe ni haho katurebe banywana bato yarona muruhango goroka yaramumanya iwe yora mechora goni checho nyine ekihango munonga katurebe obugaruka mani okay right Baro manya kushembera kurunji ngero munywana wanje Royce muture niyo murongole nongo salomezi aza kukaranje nongo salomezi aza kukaranje ni kwa kundaga kabeza kwa kunywa yes atajira kahaba okay wawe sireri aja munyonjera bakwenda kakasha wende kwa kutomera mane mfino kama kuyoja ni chini zo chai chini ria ndio chokera namo kubara kwayo mazima araze kuruchara okay nichecho chenyini ukayaga na mwana wa mawe okay katulebe Wabugaruka mani mwe muri gito tuye mugwe ngaro yes twine shonga okay siriri ya mulisa kale akokunywa wewe za kukunywa nyewe okay Royce siriri na kugambira je mnonga ndejesha kama yahe kwa hape uchache lizo kumbe ukora tewa kino kunyishiraho mazima kale kweleza ndizo gas spray wale mambo tubera mali uzareke Wanna dance, cheza, tuye sete. Enjoy your money. Life is shorty. So choose to be happy every night and day. Enjoy your